ovaka isparcelisana Bosna, shvatite to i Srbi i Hrvati. Mi smo to shvatili. Mi se borimo za to. Shvatit će da isparcelisana Bosna nije ni njima u interesu. I što prije shvate to bolje. Nema novaca, nema ulaganja u isparcelisanu Bosnu. Imam puno sastanaka, imam puno zahtjeva za nekakve razgovore. Sad je lakše do mene doći, nema više one zgrade tamo ni straže. Ljudi dođu, jednostavno kažu, došao čovjek, mora unići jedan par minuta. Svi kažu na 5 minuta, ostanu 55 minuta. U Bosni i Hercegovini ako šta treba, to je smanjenje nacionalne napetosti. Svih. Sa svake strane, srpske, hrvatske, bošnjačke i tako dalje. Što manje iscanje baš toga aspekta problema u Bosni i Hercegovini, a iscanje ekonomskog i tako dalje. Jer ekonomski prosperitet je u nekom obrnutom odnosu sa nacionalnim tenzijama. Jer što veći prosperitet, sve su nacionalne tenzije manje. Mislim da je bitna stvar da Bosna opstane, da ostanu Srbi, Hrvati, Bošnjaci, ali da budu i Bosanci pri tome. To je po mom mišljenju bitna stvar za opstanak Bosne. A vladi socijalni nas problemi čekaju, neka pripaze malo penzionere i radnike. Vjerujem da ćemo se ako Bog da vidjeti u studiju. Što se tiče viđenja u vašem studiju, nisam baš siguran da ćemo se vidjeti. Ali ono što kaže neka pjesma, ali to više nije ni važno. Njegovo izlaganje, njegov način izlaganja, njegove poruke, možda na najbolji način objašnjavaju zašto mi i možda nećemo više da ostanemo u Jugoslaviji. To večeras govorim ovdje. I još nešto. Njegov način, njegove poruke možda objašnjavaju zašto i drugi neće da ostanu u Jugoslaviji. Takvu Jugoslaviju kakvu hoće gospodin Karadžić više niko neće. Neće više niko možda osim srpskog naroda. Takvu Jugoslaviju su u očima jugoslovenskih naroda, Slovenaca, Hrvata, Makedonaca, Albanaca, Mađara, muslimana, jednostavno omrzli u očima Evrope i svijeta. Takvi načini kako to Karadžić radi. Međutim, jer Karadžić je samo izraz jednog načina, mišljenja, jednog pristupa, mi smo se sve nadali i nadamo se i dalje da će proraditi, da se naša nada, da će srpski narod doći do svoje demokratske tradicije, da će srpski narod otkriti one zalihe demokratske tradicije koje imaju, koje ga odlikuju, po kome je bio poznat u svijetu. Ovo što se radi danas, ovo ne služi na čast srpskog naroda. Ovaj način istupanja, ove prijetnje koje se iskazuju. Muslimanski narod neće nestati. To ja poručujem gospodinu Karadžiću. Pozitivno što ta Republika Srpska mora donijeti ustav. Ustav u kome će napisati da je ona sastavni dio Bosne i Hercegovine, da njena vojska, vjerovali ili ne, mora pisati tamo, je dužna da štiti suverenitet i integritet Bosne i Hercegovine. Ako to ne napiše, i ako dalje bude govorila o bivšoj Bosni i Hercegovini, da će ona biti takozvana Republika Srpska. I ako to nikad ne napiše, nikad neće postati Republika Srpska. Jer to je bilo uzajamno povezano. I ovaj put smo se okupili da najavimo pobjedu. Zašto je ta pobjeda važna u ovom momentu? Ona je važna da bi se sačuvale fotelje i mjesta. Neka su prokleti oni koji su zbog toga danas ovdje, nego da bi se sačuvala i unaprijedila Bosna, da bi Bosna bila cjelovita i slobodna zemlja i da bošnjački narod zajedno sa drugima osigura svoje mjesto pod suncem. Hoćemo da se dogovorimo sa razumnim ljudima kako se može živjeti zajedno, kako se može čuti i jezan i zvona i kako niko ne treba da smeta. Ali da ponovim, da ni bošnjačkom narodu ne bude tijesno i da više nikada ne mora nikoga moliti za milost i da nikome sem Bogu ne mora kazati hvala. Ako mi nećemo graditi takvu Bosnu, nema nikoga ko bi to uradio mjesto nas. U danima
raspada Jugoslavije proglasili smo nezavisnost Bosne i Hercegovine i osiguralo njeno priznanje kod 130 zemalja svijeta i njena učlanjenje u Ujedinjene nacije i u skoro sve važnije međunarodne organizacije u svijetu. Stvorili smo bosansku armiju, prvu autentičnu bosansku armiju u novovjekovnoj istoriji Bosne. Učili smo to uprkos embargu na oružje i blokadama svake vrste i odbranili zemlju i narod koji je nadmoćni neprijatelj bio osudio na uništenje. Mi smo danas najjača organizovana politička snaga u federaciji, druga po snazi u srpskom entitetu i jedina opće bosanska politička snaga koja je vrijedna u oba entiteta, u oba dijela Bosne i Hercegovine. Naši opozicionari kažu da je moglo biti više i bolje. Pa da vidimo šta su oni radili, uradili u minuli 30 mjeseci. Koliko se more prosuditi iz njihovih vlastitih izjava. Dobro su živjeli, bolje nego ikada ranije. Puno su govorili, a malo radili. Pomalo nas olagivali kod stranaca i pomalo se uzajamno svađali. Starali se da se što manje spominje riječ agresija, a što češće neki zaborav. I ubjeđivali narod kako je sada sve traljavo i bijedno. I kako će, kako oni dođu na vlast, sve biti odgovorno, zakonito i sjajno. Nisu nikad objasnili kako bi oni to postigli, niti vole da im se ta pitanja postavljaju. Oni kažu da su socijaldemokrati. Da bi bili socijaldemokrati, moraju prvo biti demokrati, a to nisu. Stalno im se po glavi vrzmaju nekakve smrti i zatvori. Ne znaju bez toga. Oni su i pravno i ideološki nasljednici komunizma, a komunisti su na ovim prostorima na raspolaganju 40 godina. Rezultat je poznat. Jednoumlje i srpska hegemonija koja je dovela do raspada Jugoslavije i do opće nesreće. Oni su samo promijenili dres, sve ostalo jednako, isto. Znate ono, skinuli su znak sa Mercedesa i stavili na onaj Wartburg ili Fiću i kazali sada je to Mercedes. Mi kažemo Bosna hoće svoje ljude, neće tuđe. Mislim na domaće strance, one koji su se rodili u Bosni, ali su ostali stranci u vlastitoj zemlji. Ima takvih i nažalost nije ih malo. Oni nemaju veze sa svojim vlastitim narodom. Njima je to sve tuđe. Oni svako jutro ustaju tužni što se rodili kao Bosanci. Što nisu Nijemci, što nisu još bolje Amerikanci nekak. Ta vrsta ljudi ne može voditi Bosnu. A htjela bi. Parola jedne njihove stranke glasi ovako: gledaj od čega živiš. Dakle, ne zašto živiš, nego od čega živiš. Pa dobro, važan je hljeb, naravno. Bez njega se ne može živjeti. Mi dodajemo, gledajmo i zašto živimo. Istorija je nemilosrdna. Mnogi nekada veliki narodi su nestali bez traga. Gdje su sada stari Egipćani, moćni Rimljani, Babilonci, Feničani? Počeli su da propadaju kada su prestali da nose i neku ideju. Zapravo kada su prihvatili u parolu gledaj od čega živiš. Imate i suprotan primjer. Jevreje, samo oni nikad nisu prihvatili tu filozofiju. Oni nisu nikada pristali da se otreknu svoga imena, svoje tradicije, svoje vjere. Pa su nadživjeli sve moćne i brojne narode, čak i one koji su držali njih ranije u ropstvu. Razmišljajte o toj pouci istorije. Danas su Jevreji jedan od vodećih naroda u svijetu. Mali, ali vrlo važan narod. Spominje mu se ime prije 4000 godina. Egipatsko ropstvo, babilonsko ropstvo. Svi su ti narodi nestali. Oni nisu nestali. Jer su uvijek mislili na to ko su, šta su. Poštovali su svoje ime, svoju tradiciju i svoju vjeru. Ako se nama dogodi, i ako mi ikada kažemo, nije važno jesmo li Bošnjaci, jesmo li Bosanci, ko te pita, važni su dolari, tada će početi naš poraz. Tako je počinjao poraz svakog naroda u istoriji. Oni na svojim skupovima govore da neće ako dođu na vlast zatvarati džamije. Ne znam zašto ne spominju i crkve. Ali to su oni koji ne dižu ruke kada se sahranjuju
nevine žrtve i borci, a dići ruke na patihu, kada je riječ o bošnjačkom narodu, nije isključivo vjerski čin, to je akt poštovanja uobičajeno u našem narodu. I na zapadu ima ljudi agnostika, to su oni koji ne vjeruju, ali nećete naći nikoga u čijoj se kući ne obilježava Božić, jer Božić je postao sastavni dio kulturne tradicije identiteta. Ovi naši pametnjakovići ovdje nedizanjem ruku na patihu izražavaju to svoje distanciranje od naroda, od običnih ljudi, dok mi otvaramo aerodrome i puteve i pogone. Oni otvaraju afere, veliki su majstori za montiranje procesa i afera. Ti poslovi im idu od ruke. Ovih dana stračunato i tempirano objavljaju lažne priče o Srebrenici, da bi se narod uoči izbora iznijele hrpe laži i poluistina o ovoj tragediji. Kada se sve sabere šta su do sada rekli i napisali, moglo bi se svesti samo na 2 rečenice. Za srebreničku nesreću nisu krivi ni četnici, ni bezdušnici iz međunarodne zajednice, nego bošnjačko vodstvo. Po njima nisu krivi Karadžić i Mladić, general Žambije, Akaši, Butros Gali, nego Izetbegović, Silajdžić, Bičakčić i drugi. Za čiji račun i po čijem nalogu oni amnestiraju prave krivce. Gledao sam ovih dana neke izborne spotove na televiziji, čiji su autori ili naručioci međunarodne organizacije. Poručuju na primjer narodu i građanima Bosne i Hercegovine da su sve strane u ratu bile jednake, da nema agresora i žrtve i da smo svi jednako krivi. Mi koji smo branili slobodu, pa i goli život, po njima smo jednaki SDS-u i četnicima. Tako glasi poruka tih spotova kojima se iz dana u dan ispira mozak naših građana. Mi smo protestovali, a opozicija šuti, njoj to odgovara. Računa da bi mogla dobiti neki glas više, prihvata glasove u zamjenu za zaborav koji ovi propovijedaju. Zaboraviti nećemo. Trebali bi biti idioti da zaboravimo, a idioti nismo. Nisu jednaki oni koji su napadali i oni koji su se branili. Oni koji su bacali granate i oni koji su ginuli od njih. Oni koji se borili za slobodu i oni koji su nasrtali na tuđe svetinje. Sjete se izginule tuzlanske mladosti na kapiji. Nikakvi lukavi spotovi ne mogu izjednačiti sa ubicama. I na kraju, možda nije uobičajeno za politički skup, ali ovaj govor završio bi jednom kratkom molitvom, riječima koji bi mogli izgovoriti svi ljudi dobre volje. Molimo Boga da nas uputi na pravi put, da očisti naša srca od mržnje i učini da budemo normalni ljudi koji će voljeti svojih i poštovati tuđe. Molimo ga da nam podari snagu da bi sačuvali svoju zemlju i slobodu. Bože, ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas. Hvala vam i živjeli. Nama je cilj ljudi da živimo sretni, zadovoljni, da vibriramo visoko. Sve ovo o čemu vi govorite, dakle politika, krađe, korupcija, neka govori. Sve to niska vibracija. Mi kada mrzimo, da smo nasilni, mi osjetimo da vibriramo nisko. Međutim, kad smo sretni, ispunjeni, kad volimo, mi vibriramo visoko. Cilj našeg života smeta. Zašto ne smeta? Silama mraka, a mi smo sile, evo vidite koliko svjetla ovdje. Od kako se ovaj svijet smanjio i sav stane u pametni telefon, sve postade blizu i ko jaje jajetu slično, pa svak svakoga može vidjeti i razumjeti, a niko nikog ne može više očima gledat, a kamoli skontat kako mu je i šta mu je. I sve što telefoni postaju bolji i pametniji, ljudi postaju gori i blentaviji.